इमेज पाउदम मियंग ताबिरब ख्वाई पुनपु अहानबमक्तद खेत्रिमै मुनिन्द्रन तरामना ओक्सरी ngasihi maruiba pau Umudra Suba Territorial Army Day Thoram Chief Minister N Birena Athui Mitu Odina Pangtokre Gehu Yantokpaga Lonena Gehu Hunbagi Matangda Lomi Singda Khangankre Amasung Inter School Sports Meet 2019 ngasi Moreda Hodokre Hawjik ngasigi mapungweba pau amuk lobirasi Chief Minister Nongthomam Birena Haikre Infantry Battalion Territorial Army Assamna State asigi Naharol Singh ing Sogli Singh Taret tagi recruitment thabaki kudong chaba yana pangki masin state ki chokot padamateng pangli amadi raja asigi security da semgat pangam krai wafam sing ngasi ahano Manipur Rifles ki banquet hall da Humudra Suba Territorial Army Day Tauramda Sarugya Khiba Chief Minister na Athui Mithung Warol da Pungdok Kibani Tauramadu da Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na Tauramapu Oibaga Lonina Minister MLA Singh Police Army amadi official kayana Sarugya ki Chief Minister Makha Tarduna Cham Humudra Manga Suba Infantry Battalion DSC Citizen Army haina khangnai unit asida Manipuri bacha mayam ama yauri unit asina Manipur ki security railway hospital amadi atai maru oiba sarkar office amadi miyam ngak senbada achauba thaudang lori Manipur da haukiba matam khara asi law and order ki phibam phagalakpadagi economic amadi business activities da hainai litna phagalle haibaga loina state asina haujik phawbda micro industry lising tarahumdoi register tawre masi India da north east da khwaidi wangbani haiki Tharumapu Oikiba Deputy Chief Minister na Phongdokibada Territorial Army asi Citizen Army haina khangnariba si English ma chamapan nipumanga da linkat kebani unit asina Manipur gi law and order da singthaningai oiba thodang lori Territorial Army da mateng pangduna akhanaba mafam singda operation task da mateng pangli haina su Deputy Chief Minister na Phongdokki Rising of this unit has given direction and opportunity for gainful employment of the youth of the state and their meaningful participation in the development of the state as well as in national programs. Since this deployment in the state in 2007, it has become an inseparable part of the security setup in the state. Moregi ban yanaba purakpadagi handok kray Haukiba Numit Karani Mamangda Moredagi Lengui Putopa Yadaba Dagi All Tribal Sandstone Labor Association More Amadi Golden Timber Honors Welfare Association Anina Haukiba Tang Tarukta Impal More Lambida Economic Blockade Chatharak Krabatung da Mari Lenana Numit Adu the Pangtokiba Mipam Amada Sarkagi Maike Dagi Numit Humnigi Matam Pibu Haibadagi Blockade Adu Komtok Kramatung Nasi More Police Ibida SP Tenopal Gi DFO Amadi Atopa Officer Kayaga Association Anigi Mioi Singa Pangtokiba Mipam Amada Amuk Yanaba Purakpadagi Tang Tara Dagi Matam Kaktana Chakaban Tauguni Haiba Adu Komtok Le Haina PS Gangte Spokesperson Hill Tribal Council na Phongdokre Mipamadu da Haukiba September Gitan Kontradagi Infal More Lambida Panduna Lairiba Tata Kontramanga Adu Forest Department na Diet Loro Matung Government ki Tipam Topa Tax Sing Tiraga Haying Talhalagani Hairi Masigi Yanaba Bisi Tungdasu Mahatabu Uina Sigumba Laronitiki Tabaksi Amuk Tingbidan Nabasu SP Masamakna, Tinipol SP Masamakna, Assurance PP Duna, Janara Kibuni, Maramaduna, Indefinite Blockade, Numit Humni, Potaki Vido, Haying Digi Hoguni Habidu, Later Roy Henna, Call of Tokre.
Wangjing Tenta Kendragi Manung Leiba Ikang Maram Oidina Low Panba Yakidraba Lomi Singda Gihu Yantok Kre Amasung Matau Karamna Gihu Hungadagi Haibagi Matang Dasu Lomi Singda Awareness Program Amasu Ngasi Pangto Kre Wangjing Tenta Kendra Farmers Development Cooperative Organization Sinduna Wangjing Wangkai de Leiba MLA Gi Yumda Pangto Kiba Thorum Aduda Manipur Small Farmers Agri Business Consortium MSFABC की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर MS खाइडेम वांगजिंग टेंटा केंद्र फार्मर्स डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट पौनम शांति कुमार सिंह वांगजिंग टेंटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA पौनम ब्रोजेन अमसुंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एग्री ऑफिसर एन लक्ष्मी सान सिंह अथोई मिथुंग सिंह ओइखी MLA पौनम ब्रोजेन की मिजेंग मखादा केंद्र असगी मनुंग द लैबा इसिंग लिग्न ताकिबना लौ पानबा याद्रबा मफम सिंगदा गेहू लेम पीदना थानबगी थौरांग मखादा पांगथोकिबा थौरम गी मनुंग चन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्टाफ सिंग लोनना गेहू निंगथीना करमना थागदगे हाइबगी मतांगदा लौमी सिंग खना नैनबा मिफम अमसु पांगथोक्तुना गेहू थाबगी ट्रेनिंग सु पीखी अथोय मिटुंग ओइकिबा MLA पौनम ब्रोजेन हाइकिबदा केंद्र असिगी लोफम सिंह पुमसंग संगलबा मतमदा केंद्र असि सोयदना चौखलकनी हाइबगी वाखलोंदा पाइखटलिबा थौरांग असि माइ पाकनबा होनमिनसि केंद्र असिगी लोफम सिंह अमुक्तंगदी पुमसंग संगनसि हाइकी पर्यटन पर्वगी सरुक अमा ओइना JM हॉल दंगसि पांगथोकिबा इंटर स्कूल क्विज कॉम्पिटिशन दा पायोनियर एकेडमी बामोन कंपू यारिपोक अंगथाना अहानबा अमदी EK हायर सेकेंडरी स्कूल ना अनि सुबा अमदी अहुम सुबा ताखरे मणिपुर टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोइना द बुक क्लब इम्फाल अमदी यंगस्टर डेवलपमेंट एसोसिएशन यारिपोक अंगथागा पुन्ना खुसमनदुना सिनबा 150th birth anniversary of the father of nation Mahatma Gandhi हाइब थीम दा पांगथोकपा थौरम अदुदा Dr. S. Ranjan chairman tourism corporation of Manipur limited W. Ibohol director Manipur tourism amadi Puja Elangbam IAS founder the book club Imphal su saruk yaki ngasi competition adu da punna contestant group marina saruk yaki amadi makok mathang takraba singda mana mathum sing yanthokki amadi tongan tuan ba school singi mahiroi kaya su saruk yaki handak rims ta nupi macha amabu ECG room da ijat mangan khiba amadi upok pida thokkiba kaina katpai thodok adu laibak thibani miyamna mob justice tobiga nu haina women against crime WAC in appeal torkli WAC amadi United Women Development Organization UWDO Bishnupur district ani punna ngasi Kanchipur leba WAC office ta pangthukpa pawgi mipam amada Women Against Crime ki secretary A Robita Leimana pawmi singda haiki थासिगी मरीदा रिम्सदा ECG लौबदा नुपी मचा अमदा चटपी किबा सागी लिचट अदु वुमेन अगेंस्ट क्राइम ना यामना थमोय सोकपा अमदी कन्ना यानदो फुंगदो ई नुपी मचा अदुगी इमुंग ग उनदुना लुपा लिसिंग मरीगी सेलगी टेंगबांगसु हॉस्पिटल दा लेंग लिबि नुपी मचा अदुगी मतेंग ओनेबा पांगलम की ngayak leitena mabuk tenba lengba oba makong hamba tawbadagi fara haiduna anabadu phana pukat lakpani adubu machabu marabuk thian bi haina apokpina thamoi chokna phungdolakki lamdamasigi hospital amata dangasi fawba asingma thodok thor tribani matung toktanaba hospital sing hona biu saram chat padupa duda mari lenaba authority na chap chaba cherak phangan biu amaramda haukiba tang taruk Bishnupur district ki manung channa leiba upokpida mapureba leirabi nupi amaga pakhang amaga miyamna kaina katkiba piklibi macha nupi gi mamangda chatakiba thong adu yamna laibak thibani haiki business mana mo specialist tawo mayam thagat pase akoi thagat sai hedagi sakana kan nomen sambira pase thagat sai matung thokana masdagi mayam handare adu sumba je thoktana bagi damakta su koi thoklai ba thong se kari lagi no ti da piraga adu ba phataba amsa sajak tawiba samasam di yang ai da ba mayam sanna da tawiba do koi ju dan piba koi ai ek akan ga lo ma sambira kanda koi assembly da kana pass to use ma jo hajeni ba Chandel dagi chakpi karong chatpa lambi gi khwaidagi samba lambi ama oiriba Beru khuldagi tokpokpi khul phawbagi kilometer 10 sangba PMGSY lambi gi nagyeta songjilakpa napi singbi usawasa singasi ADC Chandel gi ADC member TS Willingson Anan luchingduna Kananku Youth Club ki naha singa loina singdokre
ngasi lambi gi nagyeta songjil lakpasing sengdokpa aduga mari leinana ADC member Willingson Alan la pongdorpada lambi asi Chandel dagi chakpi karong chatpagi khwaidagi samba lambi ni lambi asi ai constituency gi manung chanba lambi dinate adum oinamak lambi asi gi nagyeta songjil lakpa kaya asina lambi asi da mapal tangduna chathok chasin tawriba miyamda accident na chingba tholakpa yabana kudong thibasing thok tringeda mangjongna section thorang lokat poina kanan khu youth club ki naha singa voluntarily thoroktuna ngasi social service asi pangthok pani mari leinaba lenga ki loisang singnasu lambi asi gi phibum hena hannaba pothole leiriba sing amadi turning point sing khara pakthok chawthokna semjen biu haina mari leinaba sing pungning chengsilaki lambi mutai gi loina mak song myam si sengduk se na kilometer tara se na pangthok chabani state authority sing state government sing da na appeal tawjening budi daraga di si lambi se maintain adum phajana tawbina na ba adugi lambi khra pothole le bising adugi youngsan gi khra widening tawba ya ba runa masi thuna mota tawbirabdi pangthok pirabdi asi mo future da si accident gum makyamung su precaution legine na appeal tawjeni ngasi mak mangtharakliba environment asidagi kharada oirbasu kannaba amadi akoibagi mioi singna lam khopchilakpadagi kannaba hairok part 1 gi pradhan el khambana luchingduna hairok part 1 haitu pokpida khul pukri achoba ama tawkre amasung miyamda khusnakhre pukri sinakraba matungda gram sabha phamduna social welfare agriculture horticulture ICDS PHED education MI department ki wangloi kayana su masa masa ki department praja singna phangba yaba scheme sing sugaina taki loisilakpada interaction program amso pangtokhi amadi makhatana khananabagi damak pradhan el khambaga tananaba department khudingmaki site tagi khangalamki 69 battalion CRPF की कमांडेंट ओमकार नाथ की मियंग मखादा battalion असिना सिंधुना civic action program मंगसी मंत्री पुखीदा लेबा 69 battalion CRPF की कैंप पांगथोक करे तरमदुदा लाइरबा अमदी फ्रेंड्स कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन अमदी याइफ सिंदम नारोल क्लब कोंठा खाबम न कोनबा एरिया दा लेबा मियोय कयादा सोलर लाइटिंग यंथोखी असिगुबा civic action program सिलकपा सिगिदमक मफमदुगी मियाम काउंसिलर हाइंगांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चन्न लेबा सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सिंह सकनाइरो मियोय कया NGO सिंह अमदी अतै लुक कयाना थागलकले ngasi थोरंग मरी लेना कमांडेंट ओमकार नाथ ना है के और ऊपर जहां पहुंचाना रहता है इस माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। इसी वजह से इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। तो अल्प समय के लिए अगर किसी को कोई काम है अंधेरे में रहने से अच्छा है कि एक सोलर लैंप जला करके अपना जरूरत का काम वो कर सके। इसी आइडिया के साथ हम लोगों ने ये सोलर लैंप डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा है। थासिगी चैचत मंगादा सोयम लेकाइद लेबा CAF NPD स्टोर कीपर ओरिबा H प्रेम कुमार युमदा हैंड ग्रेनेड लंगसिंदुना पोखाई हलंबगी मायोक्तंगसी संगाई प्रोदा लेबा FCI गोदाम ममांगदा CAF NPD एम्प्लॉय यूनियन सिंदुना नोमगी ओइबा वाकन मिफम फमदुना यानिंगदब उतखरे वाकन मिफम मदुदा सरुया केबा एम्प्लॉय यूनियन की प्रेसिडेंट ओइबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर SA हलिम नहाई सही असगी सितंबर की चैचत निपानदा CAF NPD एम्प्लॉय अमगी युमदा बॉम्ब पोखाई हलंबगी नुंगाइतब फोंगदोक पलोइद्रिगी चेरक्ता थासिगी चैचत मंगादा अमुक एम्प्लॉय अमगी युमदा बॉम्ब पोखाई हलंबगी थोंग असि कंडेम तवी बॉम्ब पोखाइबा मतमदु नुमिदांगी मतम ओइबना इमुंगी मियोसिंग सोखिदबनी करिगुंबा अयुक नुंथिल ओइरंबा तोकलबदी मिसिमिना फाव यारुंगनी असिगुंबा थोंग असि मखाताना तौबिगनु पेंदब लेरबसु निथिना वारी सानदुना वारोसिन पुरकमिनसे अमरमदा बॉम्ब पोखाई हलगा चेंग पिथोकनु हाइबसी मियामनसु यारोय चेंग पिथोक तबा हाइबसी मियामदा चावना खुदोंग चादब थोकनी चेंग पिथोक तबा हाइबसी एम्प्लॉयीज ना ngamba nate maram aduna employees na makhatana kihan khangan bagi thabak tawbirganu haiki bom langaga pot pithok kanu haibisi di pot pithok pa yarwe haibisi lairaba praja public tu hena awaba nangani aduna machi yaraga di chuktok tawbiganu ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯃꯌꯥꯝ
अखोई धरना फमदरीबसिना अमुक हन्नसु अपील तौजरी फमदबनसु अपील तौजरी मदुदी बोम मसे अमुक हन्न लंबिरनु किहनबिरनु खंगनबिरनु असे असो अपन थोपसु याय असी ना थोपसु याय यूमखाइबम एथलेटिक डेवलपमेंट एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी अजीज खान हाइक्रे कैटरीगाउद वार ऑन ड्रग की मखा चथरक पोइना ngarang masung ngasi drug sina mioi taramari fagale कैटरीगाउ फ्री ड्रग जोन ओहेनब अचौबा थौदांग लौरी ड्रग चाबा मियोई तारामरी फागली बासिदगी ड्रग योन मियोई मसक मुन खंगले मफमसी ngasi नुटिल कैटरीगाउदा पौमिसिंग उनबदा अजीज खान फुंदोकेबनी मान मखा तारादुना हाइब मियोइसिंग अदुना मसा खंगना ड्रग योनबगी थबक तोकदबनी इम्फाल इस पुलिस का पुन्ना खुसमनरग ड्रग की एजेंसी चपचाना फागनबा होनरगनी वार ऑन ड्रग मखा चतरपदा थासी की तरह की नुमिदावरम पुंग मंगा मखाइरोम ताबदा ड्रग योनबा मियोई अनि फागलगा पुलिस सिनकी मखोई जबानदगी मथंग मथंग फागत ngमलखिबनी एसोसिएशन की खुंगदंगदा अचुंबा पांबा मियोइसिना मतेंग पांगबियु अमदि सगतपियु हाइकी मरु ओइना खिद्रगाव केंद्र की एरिया द लेरिबा क्लब मैरा पाइबी अमदि लेबिरिबा लेकाई के हल्लमन सिंगना यदाना चंगलप मतमदा सपोर्ट तौबिरगा असिगुमलबा समाज की एक नबबा अखोगी असिगुमलबा महिक मखन सिंग असे लौथोकनबो हनबदा अचौबा थौदांग यामिनसी अमदि यादागी मतेंग पांबियो माइबम कबुई खुलदगी क्रिस्टियन लाइनिंग चटली हाइबदगी खुनगी मियोई सिंगना तांथोक्रिबा इमुंग मनुंगदा सरकार न मियेंग चंगबियु अमदि मखोइबु मरमदा मखुलदा अम हलननबा सिनबियु हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा रोमी क्रिस्टियन एडवोकेसी काउंसिल की चेयरमैन अंगन पामैना फोंदोखरे मान हाई इंडिया सी डेमोक्रेसी चटपा लमदम अमनी कनागुंबा सिटीजन अमना मान मान पामजबा लाइनिंग लाइसन चटपा महाकी राइट नी अदबु माइबम खुलगी मियामना क्रिस्टियन लाइनिंग चली हाइदुना इमुंग अमबु हेक्ट खुलदगी तांथोकपा अमदी मयुम मकै थुदेकपा लोइनना लाइनिंग फम थुगाइबना चिंगबा असि हक्चिना कंडेम तवी हिरम असिदगी का हेनबा थोहनिंगदबा थोदोक थोलकदबदगी कन्नबा पालिब सरकार असिना मिजेंग चंगबियु हाइकी अदुना तुबा मतादा इमुंग असिबु खैदा पुसिदेरगा नुंसी चानदना हाना पालंबा नुंसी चानदना लेबा अदुमुना अमुपान पानहनबियो हाइसिद तुमाइदुना होजि कंसर्न अथॉरिटी सिंग मरुवाइना अखोय होजि मणिपुर गवर्नमेंट असु मसिदा थौदान तोगिरे हारगा नखोय असिबु पुसिबियो अदुगा पुसिनदबनी हाइबसे अखोयगी डिमांड माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरी कोऑर्डिनेटर स्टैंडिंग कमिटी की योंगहन मंगाना थादोर पच्चेरोलदा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुरी सेंट्रल स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन थौ पुबिरंबा कमरेड चिरांगलेन एलाई सापम चाकंग लेपालना कोदोंग थिबा थौदो अमदगी येनबई कुता ताखर मतुंग लुप असगी हांगन लेरिबा चेयरमैन फमसी कमरेड अचानलेन मंगांग चाना चेयरमैन इंचार्ज ओइना पुरगनी चेरोल असिना मखा तारदुना लमलाई म्युनिसिपल काउंसिल की मनु चन लेरिबा मफम सिंगदा PMAY हाउसिंग स्कीम की युम सानबा अमसुंग लेटिन सानबा थादरकपा यामलुब सेनफम बेनिफिशियरी सिंगदा यहुंदबा काउंसिलर सिंग चेयरपर्सन अमसुंग सेंजाउ पाइबा मियोय खरग लोकटुनरगा हायत क्रे हाइबगी लुप्त लेरे मरमसिना मसा मसागी मराल सिंग अथुबदा लेबा मियाम खंगना सिंगदोकदबनी तासिनदुना लेरबदी थोरक अपफत खुदेमक मसाना पुजगदबनी हाइरी तोंगान तोंगान मवोंगदा सिनबा यारबा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल फाइटर जेट अहानबगी ओइना इंडिया ngasi फंख्रे फ्रांस की बोर्डियोक्स ता पांगथोकपा थोरम अमदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द सिनकी राफेल फाइटर जेट कुंट्रा तरुक इंडियन एयर फोर्स ना फंगदबनी एयरक्राफ्ट अदुगी अहानबा ओइना ngasi फॉर्मली इंडिया दा सिनकीबनी अतै सिंह अदुना इंग्लिश कुनिथोगी अप्रैल मे दा पिरकनी हाइरी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्रांस प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन अमसुंग फ्रांस की आर्म फोर्सेस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली गसु उनदुना वरी सानकी फ्रांस की खानुचुप थंगबा सरुक लेबा बोर्डोक्स टाउन द इंडियन एयर फोर्स लिखत किबगी मरफु तरेलक सुबा एयर फोर्स डे गे मरी लेना पांगथोक पथरम द फाइटर जेट अदु सिनकिबनी हाइरी नुमित असिदा दसेरा कुमैगी मनु शास्त्र पूजासु डिफेंस मिनिस्टर ने पांगथोक की फ्रांस तगी राफेल फाइटर जेट कुंट्रा तरुक लेनबा इंग्लिश की तरा तरुक की सेप्टेम्बर दा
lupa koti lising yang kai mapan gi yana che ama sign tawna kibani matang chahi gi me dagi di fighter jet asi lepak asida paiba hogani hairi Rafael jet asi English ni mari da France Navy na ahan bo ina service taw hoki English ni taruktana France Air Force ta changlaki Rafael asi France na Afghanistan Libya Mali Iraq amsung Syria da attack chatabada sejinaki bani India na phankraba Rafael gi tail number RV001 oiri RV gi full form aduna Air Chief Marshal Rakesh Bhadauria haibani hairi Numinini gi khongchatta China gi President Xi Jinping irai numita lepa asida thunglarga dori man of Prime Minister Narendra Modi unaduna lepak ani gi marakta leneriba mari regional amadi global gi oiba wafam singi matangda wari sanagani handak lutingba ani na unagadoriba asi anirak suba informal summit ni ahanba summit aduna English ni taranipan gi April 23 da China gi Wuhan da hodokibani handak luchingba ani na unaba asida India China closer development partnership ki matang da kuptana wari sanagani President Xi Jinping gi kongchat ki mangjona na China gi ambassador na leipa ani ngamkai da umkhatna ba leituna ingna china leimin nanaba wapam phongdokpa leikre Kuki Students Organization More Block na sinduna Galngam Lentrol Ground More da ngasi Inter School Sports Meet 2019 hodokre hodopagi thoramda SH Benjamin Mate Vice President BJP Manipur na atu mitung Thangboi Lungdim President KSO Tenopal District na Thormapu Thangkhosai Lungdim Social Worker na akhana mitung oin da hodoki hodopagi thoramda More da leiriba tongan tongan ba school gi oiba march past chat pagaloina football match hodoki ngasi gi hodopagi thoramda SS Benjamin Mate Vice President BJP Manipur na phongdokhibada Mahiroisna Lairik ni thina tamduna tungi punsida apabami amamam oinaba kanna honagadabani loinana More College asi mamang sahi kayadagi sarkarna mirai biduna lairamba adu handak BJP sarkar lakpadagi sarkar gi college ama oina lokotpada mangna harawa phongdokhi hanna mahiroi singna lairik makha tamthanaba honabada paisa kaya changna atai mafam kaya da chatpai awaba kaya mayokna badu koklagani haiki Haujik aroibada maroiba pau amu hana pizare Humudra Suba Territorial Army Day Thorum Chief Minister N Biren Atul Mitu oiduna pangthok khare Gehu yentok pagal iroinana gehu hunbagi matangda lomi singna thungin khare amasung Inter School Sports Meet 2019 ngasi More da hodok khare ngasi gidamakta di image paudam pijaba matang asi lusinjari miam amuk kahna khurumjari